Turabasuhuje mwe mwese mukurikiye Rwandanet TV. Reka tubagezeho amakuru twabateguriye. Mu gusoza amasomo y'ikiciro cya 13 ku ba ofisiye bakuru 108 mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente kuri uyu wa mbere yavuze ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza kugenda ibikwiye kugira ngo yubake umutekano hamye ushingiye ku bumenyi bujyanye n'igihe. Aya makuru rero ku buryo burambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure ya Rwandanet TV. Mukanya na nimbivuzeho muri make ko Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza kugena ibikwiye kugira ngo yubake umutekano hamye ushingiye ku bumenyi bujyanye n'igihe. Ibi yabitangarije kuri uyu wa mbere mu muhango wo gusoza amasomo y'ikiciro cya 13 kuri ba ofisiye bakuru 108 mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, aho yarahagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Mbarushimana Pio. Aherekejwe n'abandi bayobozi bakuru muri guverinoma, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabanje gutambagizwa ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, asobanurirwa amasomo yo ku rwego rwo hejuru ahabwa aba ofisiye bakuru, ndetse hanasobanurirwa imiterere y'ikoranabuhanga rikoreshwa mu gubumenyi aba basirikare. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yashimangiye ko iri shuri ari umusingi ukomeye wubakiweho ahazaza h'inzego z'umutekano. Ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama rifite uruhare rukomeye mu gutegura abayobozi bashoboye guhangana n'ibibazo by'ingutu byugarije isi muri iki gihe. Ariko nanone iri shuri n'umusingi ukomeye u Rwanda rwubakiraho ejo hazaza h'ingabo z'igihugu cyacu. Isi ya none yugarijwe n'ibyago birimo intambara, ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha ndetse n'ibibazo bikomeye by'ubuzima rusange ku rwego rw'isi. Ibi byose bisaba abayobozi bafite ubushishozi, bashobora gufata ibyemezo byihuse kandi bikwiye, ndetse bakabikora bashingiye ku ndangagaciro n'ubunyangamugayo. Abofisiye bakuru barangije amasomo ageze icyiciro cya 13 bafite ubushobozi bwo kuyobora ingabo ku rwego rwa division na brigade. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabasabye kuyoborwa n'ubuhanga n'indangagaciro bavomye muri iri shuri, maze bagafasha ibihugu byabo kugira umutekano uhamye. This milestone is not only a personal success but a strategic investment in the security. Iyi ntambwe si intsinzi y'umuntu ku giti cye gusa, ahubwo ni ishoramari ryangombwa mu mutekano no mu iterambere ry'ibihugu byacu. Muhawe inshingano zo kugena ingamba, kuyobora imigambi y'igihugu no guteza imbere ubufatanye mu karere kugira ngo haboneke ituze n'iterambere rirambye. Mugiye gutangira inshingano zanyu nshya, mujye mwibuka ko kuyobora atari ububasha gusa, ahubwo ari ugukorera igihugu n'abaturage bacyo. Kuyobora bisaba ubutwari, kwicisha bugufi no kwiyemeza gukomeye mu gukorera rubanda. Leadership requires courage, humility and a firm commitment to serve. Muri ba ofisiye bakuru 108 basoje aya masomo, 73 muri bo bahawe na Kaminuza y'u Rwanda impamyabumenyi y'ikiciro cya 3 cya kaminuza mu masomo hajyanye n'umutekano. Muri rusange, Koloneli Dr Dani Gatsinzi wo mu ngabo z'u Rwanda niwe wahize bagenzi be. Abarangije aya masomo bashimangira ko imikoranire myiza iri hagati y'ibihugu byabo izabafasha kuzuza neza inshingano bafite. Uyu ni Koloneli Dr Dani Gatsinzi wo mu ngabo z'u Rwanda RDF na Koloneli Nombuso Lamini wo mu ngabo z'ubwami bwa Eswatini. Mwibuke ko twarimo kwigana n'abanyeshuri b'abanyamahanga baturuka mu bihugu 19, so no kumenyana no n'imikoranire nabyo ni ibintu tuba twungutse kandi bizadufasha. Muzi ko u Rwanda ruhora mu butumwa bw'amahoro, dufatanya n'ibindi bihugu. So kuba noneho twagutse tukamenyana, tukamenya imyumvire y'ibi bihugu byose twiganaga, ibyo bakunda, uko bakora akazi kabo, ndumva ari ibintu bikomeye tuba twize. It has been one of the hardest military courses I've ever done. Aya namwe mu masomo ya gisirikare akomeye cyane nitabiriye, ariko nanone arihariye cyane kubera uko yatanzwe. Ibi bikaba bijyanye neza n'ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika wavuze ko Afurika itagomba kwishingikiriza ku bandi mu by'umutekano wayo.
nanone kandi bihura neza n'ubutumwa bwatanzwe n'umushyitsi mukuru. U Rwanda ni igihugu cyiza cyane kubera urugwiro no kwakira neza abantu. Mu gihe mpamaze nari meze nk'uri mu rugo. A strategic future asset in my country. Muri ba ofisiye bakuru 108 bari bamaze umwaka biga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, barimo abasirikari bo mu ngabo z'u Rwanda RDF 78, abo muri polisi y'u Rwanda babiri bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, naho 26 n'abanyamahanga bo mu bihugu 19 by'inshuti z'u Rwanda birimo n'icya Yorodaniya cyo ku mugabane wa Aziya. Mbarushimana Pio, i Musanze. Urakoze cyane. Mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imvugo zihembera urwango i New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye, ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yibukije ko hakwiye kubaho umurongo ntarengwa hagati y'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo n'imvugo zihembera urwango. Yagarutse ku mateka ya jenoside aho itangazamakuru ryakoreshejwe mu gukwirakwiza urwango, agaruka ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano risigaye ryihutisha ikwirakwizwa ry'imvugo zihembera urwango, agaragaza ko u Rwanda rwiyemeje kwifatanya n'ibindi bihugu mu kugenzura iri koranabuhanga hagamijwe kurwanya ko rikomeza gukoreshwa mu gukwirakwiza imvugo zihembera urwango. Yagaragaje ko uburyo bwo kugenzura amagambo abuza amahoro buriho ubu bushobora kutabasha kumenya amagambo y'urwango iyo yihishe mu mvugo z'amayeri cyangwa se agakoreshwa mu rurimi rukunze gukoreshwa cyane. Yavuze ko kubera ibi hakwiye kubaho gukurikirana bihoraho ndetse no kugenzura amakuru yose ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi buryo bwo guhererekanya amakuru hakoreshejwe ikoranabuhanga. Hari abanyapolitike, abasesenguzi hamwe n'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko nta ngaruka u Rwanda ruzahura nazo kubera icyemezo rwafashe cyo kwikura mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo hagati ECAS, kubera ko imiyoborere yawo n'ubundi igeze harindimuka, niko bavuga. Aravuga ko u Rwanda rukwiye gushyira imbaraga mu yindi miryango mu rwego rwo guteza imbere ubuhahirane bwarwo n'ibindi bihugu. Inkuru ya Kaberuka Calixte. Icyemezo u Rwanda rwafashe cyo kwikura burundu mu muryango wa ECAS tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 cyashimangiwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 9 Kamena uyu mwaka, aho mu itangazo ry'ibyemezo by'inama rwagaragaje ko bitumvikana kandi bidakwiye ko ibihugu bigize uyu muryango birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byiha uburenganzira bwo kuwukoresha mu nyungu zabyo bwite. Shyakanyarwa ya Michel ni umucuruzi ubikora kinyamwuga, avuga ko nta ngaruka babona zaturuka kuri iki cyemezo u Rwanda rwafashe. Hari imiryango itwegereye hano kuko turi mu kureba nibura miliyoni nka 400 cyangwa miliyoni 500 za East African Community. Izo ngizo zishobora kuba twacuruzanya nazo, ukongeraho Komesa, ukongeraho Sadaka, ukongeraho n'iyindi miryango, ushobora gutuma ucuruza cyane ukabasha kubaho, ndetse n'abandi nabo bakwibeshyagaho bagabasha kugaruka. Intandaro ya byose yabaye igihe ibihugu binyamuryango bya ECAS byangiye u Rwanda kuyobora uyu muryango kandi ari rwo rwari rutahiwe nkuko amategeko shingiro yawo abiteganya. Umunyamategeko ariko akaba n'umusesenguzi wa politike Metere Aloys Mutabingwa avuga ko ahanini iyi miryango ikunze kuba ibikoresho by'abashaka kubangamira inyungu z'u Rwanda. Nubwo byitwa Afurika bikitwa ECAS, ariko twarabibonye twagiye tugira amahirwe yo gukora muri iyo miryango mu myanya idushoboza gusobanukirwa imyitwarire n'uburyo amahanga akunze gukoresha iyo miryango kurushaho kugirira n'abo Rwanda. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X, wahoze ari umunyamabanga wa leta wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika Tibor Nagi yagaragaje ko ari igihombo gutakaza igihugu nk'u Rwanda mu muryango wa ECAS. Kwikura k'u Rwanda mu muryango w'ubukungu wa Afurika yo hagati nta gihombo kinini kirimo ku gihugu, kuko umuryango w'ubukungu wa Afurika yo hagati niwo muryango udafite icyo umaze kurenza indi miryango yose y'umugabane wa Afurika, kuko inama zawo ziruta ibikorwa ukora. Ahubwo uyu muryango ugiye kubaho nabi udafite u Rwanda kurenza uko u Rwanda rwabaho rutawurimo. Ibi kandi binashimangirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho agaragaza ko u Rwanda rwakomeje kwihanganira imikorere y'uyu muryango, ariko ngo ubu igihe kikaba cyari kigeze ngo ruvemo kandi burundu. Uyu muryango wari ufite ibibazo bikomeye kuko niwo muryango uri inyuma mu yindi yose mu bijyanye na integration, mu bijyanye n'ibikorwa remezo. Hari imishinga myinshi yaryamye, hari imikorere mibi ya perezida wa komisiyo utanagisha inama n'abandi bakomiseri, hari ibibazo bya audit byo kutagenzura umutungo, hari ibibazo byinshi muri uyu muryango, kugira ngo rero bongereho no gukoreshwa n'igihugu kimwe nacyo kidafite ububasha bwo kugira umuntu
kishinja kubera ibibazo gifite nabwo iwabo, nabyo ni ikibazo rero. Bikaba bibabaje kubona umuryango ugeze aho ugeze ubu ngubu. Twari twarihanganiye tugerageza gufatanya n'abandi kugira ngo tubikemure. Umuryango w'ubukungu bwa Afurika yo hagati washinzwe mu mwaka w'1981 ugamije guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati. Nyuma y'uko u Rwanda rufashe umwanzuro wo kuyikuramo burundu, ubu ugizwe n'ibihugu 10.